Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong shong di madan hamot pran kilapun pau kajing lingo. Ya kajing temu penkendria ke Shillong Municipal Board. Yaki syabasa di soasau. Bat baus iem ke hima miliam umdan jingtep AA yakani. Habe ekran ni uba Onesimus miliam umlong ubedai unong shong di madan hamot pran. Uli thu bakakin huan ki nong shong di madan hamot pran kilalit benikan du ya us iem ke hima miliam. Haba kajing temu penkendria ke Shillong Municipal Board bat kebal peningo kalong ba uklam dan jingtep AA. Kumno kala bandong batang ke sorkar kan syupen kendria yangi klam kajing yo bor lani kajing kenjo ketian ni usiem jong ke hima ulong. Shushu uba Onesimus ulet hu ba usiem ke hima miliam upa iem Alban Frederick usiem ulet hu ba kani ke executive committee bathamai jong usiem kamdan jingtep hakabede bat kani. Uba Onesimus ula ongru bagi municipal kelade ban pha da kajing tho asha usiem ban pentep bagan penkendria yaki nongshong di madan hamot pran lakno ru bakani ka rukom le ka de kajing le sop jong ka isi barem bat ka menta uba Onesimus ulit hu bana kalyang kinongshong di madan hamot pran kilet bu da kajing tho asha usiem bat kentu ba omde ban sha ban penkendria yaki basyong di madan hamot pran dak bakdo bakade kablalong lupa bat omla ban penkendria kumbala pen scam kat kum ka regular arhajar khatsau Kabayday kabayday bat PTVC meeting manakani ngilawan manisyong te nakaliang ka municipal ka ang banra yang namot kran kinra siya sasad badi sosaw te gimarpuot kan tiap atuh po bagi tigi bampuot kan cura kinra stu seneng te ha kajingon ya kandu jongi bat usiem himamalim usiem kani ke isi ka jong usiem ka bamanta ka ang ba ngingim dan jingtip te kumno kala banlong ba tang ka government bat ngi kinong di madan klem ka jing kanjok tin naga board jong kima katkom ka kabayade hajing sisya ka municipal kala de ban ai da ka jing tho so siem bangin sa penkenrea kahima ka di ban tip balay man ta kam dan jing tip kahima kane ka de nga haban ong baka kadai be ka jing nyele sop jong ka tuga isi ka barem baka bamenta ikerpat baladalong usiem udi bandan jing tip hakabayday baka matran usiem de bandan jing tip ndai ban suyat lendat kunto watu ang ba bidan hakabor ile kat bamon kata ka bamla banong noro te tang kini ban kali ang paiem bidan jing tip na am halor kani ka benta halor kani ka jing sya pan kenria jongi di badan di badi madan ayo de usiem ang bangi ngem dan jing tip ngem dan jing tip na menta kani de ngi lali ai da ka jing tho lali ibu da ka jing tho so usiem ba bala dalong na marbaya kani ya gamat ran kadi ka heritage market ka natural market mlaban pen katkom ka an regulation act jong ka 2014 mlaban pen kenria ka yo ka balalong lupa tengi kerpa na ka sorkar kan yai katkom ka an ndai ban sule tang fidan ka bor ile da ka bor kata ginom aila lanol noru bat usiem ru ngadep banwan bu ka jing tho ba ka jing tho kide ban lada kile kano kabaya hap hibat kahima usiem udi bantip kahima ka di bantip lam kajing tip kahima nginginom padang nginom kerya na kajaka lam da kajing wan jungo kajing wan pet kajong usiem katangi kiran syai kane ngi badan hamat kran barok kawai ikiran be da kabasyai balada lada kahima meliam kamtip nginginom kerya nama pamensya usia pamensya ulah dapat ya kini kubur mah dengla ita isi iba menta pada yang impat tip ibat ki menteri ni ksiem yang impat tip halor kan jingja juga isu jong idong di madal nek pamensya ki menteri balik yang tu TBC risang nek kamera kecil pada hai sim pamenta yang impat dan jingtip ada kelai ke sorkar kin habannya kedulang bagi sangkum tak lebih isu